Pokazati ću vam kako napraviti Minecraft server, a ako to već znate ili vas ne zanima, onda pogledajte u nastavku kako otvoriti portove i kako napraviti Hamachi mrežu. Za Minecraft server idemo na stranicu minecraft.net, svi linkovi će biti u opisu videa pa ih potražite tamo. Ovdje na stranici vidimo Minecraft Update News i piše da je zadnja verzija Minecrafta 1.4.6 i tu verziju ćemo skinuti ovdje s desne strane Download. Multiplayer server, Minecraft server X, to skinemo i dok se skida napravit ćemo novi folder, na primjer na desktopu, koji će se zvati server. Vi ga možete nazvati kako god želite, bitno da znate što je u tom folderu. Kad se skine Minecraft server X, onda ga samo prebacite u server folder, dupli klik i run da ga pokrenete. Sada generira jednu posebnu custom mapu, to jest nasumičan seed koristi. Ovdje je generirao posebne fajlove i ovo je vaša konzola servera. Dakle, dokle god je uključena ova konzola, dokle god je ovaj prozor upaljen na vašem kompjuteru, vaš server je upaljen. Da bi radili neke izmjene na serveru, prvo morate ugasiti server, to možete učiniti komandom stop u konzoli, stop i enter. On će se automatski ugasiti i također će zatvoriti konzolu. Ono što je nama bitno je ovaj server properties file, njega možemo otvoriti da napravimo izmjene na serveru. Prvo želimo izmijeniti mapu jer ne želimo onu koja se nasumično sama generirala, stvorila, nego ćemo staviti ovu našu mapu. Level name stavit ćemo moja mapa jer se tako zove folder koji smo upravo stavili, tako se zove mapa. Ovdje kaže spawn animals true, dakle sve domaće životinje će se stvarati na serveru. Online mode true, znači da samo igrači koji imaju kupljeni Minecraft account, imaju premium account, samo oni se mogu spajati na vaš server, a ako želite da se i ostali, oni sa ilegalnim računima, to jest krekiranim Minecraftom, ako želite da se oni spajaju, stavite online mod false. PvP ću staviti false jer ne želim da se igrači međusobno ubijaju i također ću isključiti čudovišta, spawn monsters false jer ne želim creepere i ostale čudovišta ostala. Mutd message of the day, ovdje ću staviti Marty server, tako da se zna o kojem serveru se radi kad igrač doda moj IP u add server ili direct connect, u stvari add server, da onda će vidjeti to. Evo save, to ste sada sve opcije napravili, spremili i onda normalno možete opet pokrenuti server. Ali da bi se uopće netko spajao, da bi se vaši prijatelji spajali, oni moraju imati neki vaš IP. Njega možete provjeriti na internetu, upišete my IP u Google, izaći će vam rezultati ili iskoristite ovako neku stranicu kao i ja. Piše vam koja je vaša trenutna IP adresa, ona se mijenja svaka 24 sata, nekima malo češće, nekima rijeđe, svaka 2 dana ili više puta na dan. Dakle, uvijek kad se promijeni IP adresa, uvijek morate dati novu IP adresu vašim prijateljima da se spajaju. Ali oni se neće moći spajati ako nemate portove otvorene, a port je 25565 za Minecraft server i pisat će da je sada zatvoren, jer Minecraft server ne radi, ugašen je. Dakle, sad ćemo ga upaliti i napravit ćemo opet jedan check da vidi da su, evo, sad su portovi otvoreni. Ali ako vama piše da su portovi zatvoreni, iako Minecraft server radi, onda morate otvoriti portove. A portovi ćete otvoriti tako što uđete u svoj router. Svaki router ima svoju adresu koju možete vidjeti tako što upišete cmd i otvorite taj cmd program. Ovdje upišete ipconfig bez razmaka i enter. Nama treba local area connection default gateway. To je adresa našeg routera. Ovo 192.168.5.1, vama će vjerojatno tu biti
nešto drugčije, ali što god da vam tu piše, to upišete ovdje i stavite enter. Traži vas username i password, dakle korisničko ime i lozinku. Kod mene je to administrator, velikim slovom i administrator, ali ja imam Encom router i kod Iskon operatera sam, tako da to ovisi kod koga ste i koji router imate. Za slučaj da ovo ne znate ili niste još do sada ovo nikad koristili, nikad niste ulazili u router, morate pronaći korisničke upute, neku knjižicu, neki papir koji su vam dali kad ste dobili taj router, moraju pisati podaci, a ako ne pišu ili slučajno ste ih zagubili ili ne znate gdje se to nalazi, onda nazovite službu za korisnike kod vašeg operatera, dakle neki infobroj koji je često besplatan, samo ih upitajte za informaciju da želite znati kako pristupiti routeru, oni bi trebali to znati. Kad to upišete login, kod mene to ovako izgleda jer sam na Iskonu, advanced nam treba i tražimo NAT port triggering. Ovdje su kod mene portovi upaljeni, ali sad ću opet otvoriti portove čisto da pokažem. Ovo ništa ne mijenjamo, ovdje nema aplikacije Minecraft pa moramo dodati custom application Minecraft, ću dodati ovako 25565, dakle sve do kraja napišete 25565, to je port koji nam treba, i save apply, ovaj donji save apply. Sad su portovi upaljeni, što naravno meni ne trebaju dva jednaka, pa ću remove. I možete sada opet napraviti onu provjeru, sad će vam vjerojatno pisati da su portovi upaljeni. Dakle, date svojim prijateljima ovu adresu koju morate provjeravati ili više puta dnevno ili barem svaki dan da vidite da se promijenila, jer ako se IP adresa promijenila, prijatelji se neće moći spajati na onu koja je bila jučer ili danas ujutro, ako se danas navečer promijenila. Ako vam je to prevelika muka ili ne znate nikako portove namjestiti ili stvarno ne želite svaki dan provjeravati IP, onda je rješenje za vas Hamachi mreža. Za Hamachi ne morate napraviti port forward i ne morate provjeravati IP svaki dan jer IP je uvijek isti. Morate se registrirati, napraviti novi account, dakle upišete valjani email, potvrdite email koji vam oni pošalju i onda se logirate. Ovako nešto će vam izgledati. Nama treba create network, što ćemo sad napraviti za demonstraciju, jedan brzinski network, Marti server. Network description smo pustili prazno, ali možete ostaviti neki opis da se zna. Minecraft server, tako. Network type mesh, ovo drugo ništa ne diramo. Znači prva stvar mesh nam treba, continue. Ok, znači već imam jedan Marti server, upsi, Marti server 2, continue. Evo ga, join requests, accept automatically must be approved, members can be added on the web only, ovisno o tome što želite. Ako želite da se ljudi spajaju na vašu mrežu, čim im date vaš ID i ako imate password, onda stavite accept automatically. Ako ih želite ipak prvo potvrditi, iako ste im dali podatke, a možda im ne morate dati podatke nego ih saznaju od drugih, netko nekom dao, ipak je možda sigurnije ovo must be approved, onda ih morate ovdje, to jest potvrditi ili dodati kako god želite. Password, ako želite da im netko mora upisati password, stavite neki password koji ćete vjerojatno lako zapamtiti, da ne morate sada svaki put se prisjećati joj koji je password. Stavite nešto na što vas podsjeća, na primjer Marti server, vjerojatno nisam sad dobro napisala, Marti server, i potvrdite još jednom. Subscription naravno free, jer samo ovo se ne plaća. To je, čini mi se, do 5 članova po jednoj Hamachi mreži, a ako vam treba ipak više članova, onda morate platiti ovaj iznos na godinu. Evo, free i continue.
Ovdje kaže continue to add client, to će sada instalirati Hamachi na vašem kompjuteru. Ako ste već imali instaliran Hamachi, onda ima jedna opcija da se napravi uninstall. Continue, download now. On se sada skida i kad se skine onda normalno ga pokrenete, instalirate. Evo, to ću ja sad napraviti jednu brzinsku instalaciju. I agree, next, gdje želimo da se instalira i želimo prečati na desktopu. Kao što vidite, sve je vrlo jednostavno, brzo, nema puno zezancije, nije Hamachi toliko kompliciran. Jedino za te mreže što morate znati koji je ID i koji je IP za spajanje na server. Drugo, nikakav problem nije. Dakle, sad ćemo vidjeti kako ćemo se moći spojiti na server, samo da se on završi. Finish, launch Hamachi. Dakle, imamo network, sad ćemo ih naći, my networks, ovdje piše, znači Marti server 2, to je taj koji smo sad napravili. Vidimo ID, ovo je bitno da kažete osobi koja se želi spojiti na vašu Hamachi mrežu i on će ići na network, join existing network, upisat će taj network ID i password koji smo mi stavili Marti server, Marti server, join. The network requires manual approval. Would you like to submit a request for membership? Yes. Znači, želimo pristupiti toj mreži i sad je zahtjev poslan onome koji je napravio Hamachi mrežu. Dakle, ovdje imamo sada join requests. Kao što vidite, Marti PC se želi spojiti na vašu mrežu. Želite prihvatiti ili želite odbiti? Normalno ćemo prihvatiti, save. I sada sam ja spojena na tu Hamachi mrežu. To nije dovoljno da se spojite na Minecraft server. Morate znati i IP, dakle IP na koji ćete se spajati u Minecraftu. A to je ovo, 25.86.251.253. To je ono što vam treba. Ali, ako ste vi napravili mrežu, ovo ćete dati drugima. Neće se netko drugi spajati na ono što njemu piše. Morate uvijek reći koji je IP i mora netko pitati koji je IP. To vidimo i My Networks, to vidimo i ovdje. Evo ga. To je Virtual IP. Ovo. To ćete upisati u add server ili direct connect u Minecraftu. Nadam se da vam je ovaj video pomogao i ako imate bilo kakva pitanja, ostavite komentar. Hvala na gledanju, pozdrav!